masi pang thengna sumase ai wakhanda memsa kipjen oibudi amaduna dum direct oiladi to pharedana du bokta sibiram no ya bajani da khakan ta amagadi sujigi sugi leader duna dum oilaba adu home minister gumba he pahen ba deputy minister plus home popular ko pb ba adu olgadi khaju phadau jani adu anyway adu bakti tawromdre moi kathang nungaira moi ko da singbadi aina thamjaningi si losilak pasida memorandum si am pire khoise masai du last ki du hangi yaw da memorandum ni ano alai ne khoi ju kawre kana pi memorandum jo khangge laktre aina thamaga I appeal the memorandum si compile toraga part to phong ase memorandum part 1 part 2 toraga maduma khoi da reference pin na ba ade ani subada akhoi si hu ngasai du di memsa kipjen gi deputy chief minister wari si ngasai jai principal do nemo debit is propria course size si swai kai ya da bani no one can be just in his own course just neutral we don't know adu gi potu da hayeng government gi decision lor pa da du phar tara ne bako adu gi pot ama leibani na masi adu violation taw pot amani ade amana hostage du kandiu thadok piu ha release at pasha this only happen in Manipur sima jo ya jaw gi go hostage thado oi se government ha na thado do ne go ha na within 1 minute within few seconds ja question laga lawtho do ne ba hujing na negotiate taw khotna hostage rescue operation launch to biu ga hari hujing ta khule ba ai kam si this only happen in Manipur ni sisu so pui ba se rescue yamna nok pu di kana roi ma sisu high na kana di sisu ka dun khang de ko simasu to hoi da thogo ni simasu hostage tu bo ta bu rescue to bi ha ga laga aduni huji bobo taw da ban mar mar ga to bi ha ra bane adegi huji ki memsa ki ji ma khang cha thara ga sai gi khoi gi oda citizen haiba do maina khoi third schedule of Indian constitution ma khada mon wasak ani lo din amata na tiko minister o singse ma di wasak ani lo ne amana kaino ka na oath of office for minister or office kawi or information do adu lor adu he lor ne adu among lo ne duna oath of secrecy for minister na secrecy du di kaha ga dun do secrecy bu layo ngam godaro matei manaw ji matei ga manaw gani ma in a body ni hai ne ba amata ne ba ko adu di secrecy ju layo duri ba on oath of secrecy kai sa khaba ade nemo david ki pitwa du kai sa khaba adagi di hoje ki lal holo ba ji terrorist ni ko terrorist ku matam khar ki su gi wani su ji di boy app en su ne hajeri ne di 2005 de bera lebe ne ba ko hoje bukta mi kam ne khangde ba am ta de ba hoje memsa ki ji no pa still alive or not I have no idea kaino su ji 2025 ta 2005 ta ling kui apo ne ba du di kui ra du di hoje ti ahan oidana lagi da bu yawrum bane ba su manung dum sura to gi yawm dum ne ba adu sindu kayam lai bono mi re kui to bo ya di kayam to bi yengum change ba ko ada I wakhan de masi akhoi gi ma gi nu pa du di ma di citizen ju natabani masi Guwahati gumba kai gumba si dim asum ne kesam tawa citizen nataba si masai gi board pu di mana lepa nate adu bo lepa sida citizen India ni yaw bane ba ko adu om da yenga khoina sumai chingna mi sing di khaga court ki means sinaga lokhat pam ma bodi bole panate na ta sab ana be film la edana mai nu pi du na lepse bani ma na mu leader oi ni ai khambada mo gi family city yamna model family ni haibi ai kaina ka na mai nu pa du na naharon gi kaino gi lalhau ba haibe adre terrorist ki leader adu ma gi nu pi du sarkar gi mu leader ai ko ai sem do legislator du gi leader deputy leader go bani ko adu oi somdana amadu ai thugai bi gi leader mi pa haibe leader oi adu ta poti akoi pun ba yada ba opposite pole ni yosabi opposite pole ni punjan mangam family ne ba ko adita adu India government ni legitimize tawri ni Manipur government su okay kai tawri ni BJP ki BJP ki mi amana su ma letter tha ba I ni adu londa ga do adu yam nungai re sana lebak si yam nungai ri India si yam nungai ri aina khambada si ki train si salaga di we have no future aina khambada last adi ku ki terrorist sing na ga si mise oidana ko moi sing lo ina pa akhoi mayam na ga salam ko tawduri adu ki phiom du ngai re ba khang de ko